بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الفوز في الجنة والنجاة من النار، وشهادة التي تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام القدر والطاغين وقائد المجاهدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Memang pimpinan siapa Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita ingin ketemuan paksaran syukur untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ini menambah tiap ini hidayatan pematian dan maktimuktimu siwiran kinabayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dominan keinginan dan semangat manusia pulang-pulang atau akan berdatang penyagaan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala yang ingin menghalangi tujuannya. Menjadi bersyukur kesaksian sifat lebih Dumain menuntarkan kesukaan yang mengatakan sisa ini yang semua bawa ulang-ulang barang bulatuk kesukaan. Amat sebabnya yang mengatakan mungkin siapa Allah anda wajib kita tahuan in arah Islamin si waktu Papua si waktu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam lahat Makkah pinag-inuinuman mo yung amalahihon pinag-ulalian sebab ng pag-Islam paing nabaaho natakot silang mga Muslim bangsa upama kanihan ng magkirway mo ng tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala malaku ya Muslim tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala sinaipat niya dapat salaran niya yung Islam yaminin pinagpulalian niya dapat salaran niya yung halaman yung pinagpulalian niya yung bangsa siya nabba tudyo Allah Subhanahu wa ta'ala dapat salaran niya matatuid yung dinay siya ama si waktu magdawa ang muto Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangsa ini peminsa siya ni mga kufar Quraish lahat si Makkah jenis kasahabatan ni makanan bergunawan makanan tu pandak saja kebiasaannya anda masing-masing ini dah mulai dari kegiatan awal ini dan kinatauan oleh pemuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang beruntungan dan kita ta'awud mulai berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala baru kita turun dalam dikusannya ini men inna dina inda Allah al-Islam yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Islam ini na masing-masing dan tidak buat masing-masing dan sinandalan yang mepaniksa sisiye mekura Islam si Makkah apa jawabannya yang kerja makalan dulu na mag-izin ni Allah Subhanahu wa ta'ala dinakse maglain
ang banyakan tujuh yang Madinah, tujuh sarnya supaya sarnya pag-ibadat dan supaya sarnya yang pagpasatuan di araman. Aman saya manian pilih kita puente pergi tapi posisi yang manian yang al-arif ala Islam, pamawag si arab Islam. Sampai berkulit penghubung Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya menghijrah dari Makkah ke Madinah. Siapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu antar satu mabuk pergi masing-masing sila didinuhin oleh kufar Quraisy. Si yang ilahi ada Garut Tawud. Si waktu yang beritahu penghubung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berpikiran mereka yang salam Quraisy Mekufar Quraisy pada si Makkah yang pertempuran dan Abu Jahal bangsa ini ada pinangga atau akan berat ini agama Islam ini. Ini bisa Allah subhanahu wa ta'ala dalam Qurannya wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wa huwa khairul makirin. Anda pemikiran dari sedang nagla makurung saya pikiran pakanya bang ini namanya si penghubung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang pinapatay bang ijetnya atau bang pinaruaskan ng Makkah walang kuruna iyan pikiran din walang kuruna iyan pikiran din walang kuruna sa kanilya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu khairul makirin na inirabi tao nagpikir Allah subhanahu wa ta'ala. Iya naman ang magpikirin. Sa inyo na ito na sini si waktu na tumabok sa yamyaan sa kanil sa tinuro ay kufar yun ay naman kami sa nasya dun paglaire si Dengawang ini kami ini wangi ini tak kita din ini lawak lain lawak pagka kita ini kita misalkan lawak ini yang baik siapa ini baik dengan Muhammad ini hikmah lain bang baik masih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ini lawak jadi baik lawak ini Pemahaman diingkapau Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ibu bapak jadilah Allah mahdudil Arab pamanmalun pamanun Ini pamanmalun yang baiknya Pak Muhammad sallallahu alaihi wasallam Subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala Wa yamkuruna wa yamkurullah wa huwa khairul makirin Gak niat ta'atunu Gak niat ta'alamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pun ta'alamu Nah si waktu nan sampai mikirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ayat ini bisa Rasulullah ya Abu Bakar la tahzan inna Allah ma'ana. Tapi ini tinawil Allah subhanahu wa ta'ala ini gamitin ini sawitin. Nah sebenarnya nah bagaimana sa terpilih Malaysia nabda tujuh Allah subhanahu wa ta'ala فإن النبي المسلمين إن محمد صلى الله عليه وسلم سرباي أمامنا يعني كفار قريش في مكة لم وراء نقول إن سورة البراءة المسلمين بكرة تجد أن النبي سرباي pada waraء وإن براءة المسلمين بكرة saya dalam dokumen. Terjadinya orang muslimin bersilakan malu dan nahan doa muslimin. Bahwa Islam adalah yakin doa muslimin. Nabi Sumatera waktu itu kayak dokter. Nah kalau ini kita ini dengan Malaysia dengan dokter Allah subhanahu wa ta'ala. Hek kata ya, hek kata maha dan sekite, hek kata
Number one ingat tebang ini pamono si kita Indonesia tidak bertahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si waktu 1962 mag-meeting yan ay paling nais Europe ini pagbitingan din ko ng sa kunyahan. Pwede pa nagirin survive pa sa lawa kung pa borok sa may muslimin dutrawa. Lawan ba si English Spider? Ini yang kalima pamono yung siya pinaglanatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga bangsa muslimin. Tanda-tanda is letter S. Sa pamilya ng letter S, yung si Albert Kalima Spider, style pa yun. Ini na hinanawin magpadila sa mga eksena. Magpadila sa pelikula. Supaya makakita ng mga anak muslimin. Bangsa hindi parapat na ikarandihangan. Bangsa hindi parapat na ni mga Yahudi. Bangsa hindi parapat na ni mga Shia, Christian, nagdakod ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang bangsa ng pamilyang bang makakita, anak dapat ako sa inyong nalagtak. Bayan niya ko si Allah. Bago mas makakita anak ng pelikula. Atau ina-ina na pinagawa na si Tiliian, hinagawa ng Sara. Si Sara Allah Subhanahu wa Ta'ala upamanan ko ng palimik. Bago pagpayang namuha anak ninyan siya ang magpauda, taman tuwa, magto-isang nagigero ni anak ng okay o ama, okay na. Berhan de ko pa yung nagpauda siya rin yan. Iyan pa yung may masikatin. Ang bangsa naman iyan ay kung dinay matakto ay si Adam Allah. Tawa kita. Amin kita. Kapitanan kita sa bawang ini bangsa. Dami bangsa. Kufar pinagawa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawa kita. Ang bangsa naman iyan sinay halinante. Pero iyan langgar Sara iyan. Si Sara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagbayot ay Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nisa'un kasiyatun hadiyat. مائلات مؤمنات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها يولد من مسيرة 500 سنة رواه مسلم. فبالسبب موت محمد صلى الله عليه وسلم kalian ia dapat maksudnya bisa menanta maksudnya pag-init din niya ang gumayon si aturan ng agama Islam. Iting, pagdatingin, pinagmahal ketubing, iyan may nisaong kasiyatun na aliyat, yan yung dende, magsyan may sumarawa, pero ba hindi magtantang. Nailatong mo nila, insiya pa ime, dento, kapag magkakise, umas pinataap ko yan, mapataap ko sa hekit. Niyan ni iyan may bendiin pa imamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa pinasik surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil hindi pinasik surga, walaupun hamok surga, doon sa makahamok surga, sa inyo bitalamin, kwete pa rin nilihapos taong bineptis tawarin ang surga ini. Iyan ni atawakan dende, bangkali angin sa iyan parapet mo. So ang kasawakan gania awakit, gania mahanap, bangkali angin, ngarekat si Mesya pinagbotaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang bangkali negde. At ilan mo niya sa tulong bangsa makarekat, magpantaon, magpakaingin. Yung tao magpakaingin, makarekat, yung mamain. Bangin, pangarekat, atawakan pagsermek mo yung Sara, bahwa ang ketut ay magpagkataan yung Mesya, pinagmutaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamot yung ang magkagustaw pamunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulna jannah, di siya pinasik surga, at dahil nito kayo pinasik surga, mismo Muhammad surga, di siya pinahamot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Naambanin may para kadyani may kung ginagawa na to si Arama. Seven bit pamoro yan si Arama. Sili Arama ilan si Arama sila. Ang mga nagpapalagay mo sa may kalandihan, pangaekat, tudusir pinagmulkaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpamuti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, anna man kharajat min baytiha mutaakkira. Yan ba inna sinesile pa inna paruwa sa manumaane bukan amin hamil famarra birijalin buya pa inna parame amal na tirawan layla la yajibu bihaa fa inna nazaniya buin pa inna siya layhamut parame amal na ilaylahan bukaulok na ilaylahan na mamudday ina taigdok na Hussein zina taigdok na Hussein zina ini hadis ini dan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Dari kisah di hadis an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam sinasili fa inna dambi ayyum wa'atin sinasili fa inna dambi maghamut amu famarra ala qawmin sarta taruasi atau barani yang berne manusia maksudnya nasi kemarin kali orang buin iya dari makhluk yang tahu ke lain namanya zania demikian saya misal paling pemukti Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban salawamian ingat pilih paling mekten sudah matul sudah pilih agama supaya tidak ditawa ia nenek pamono wene siya bangsa pinagmurtaan ng Allah anak di bangsa muslim. Para pinagmurtaan ang kalimat spider pamono risang sa bangsa muslim pagkatanda parastem iyan pa yung politics. Wala naman pinaniya wala politics yun supaya sa pain na magbono supaya sa makagawan na kura nagamiwain na kanian na iyan magbolo mabalakan ng tete magdalaruan makapasan na kura bisang kanian na hindi pato hindi iyan pa inilarak ni pagka-Islam din iyan maksud yan lahat niya kung pinayo matatoy si Arama Allah subhanahu wa ta'ala ngayon sa mga kaya sa akin bang pinag-agawanin na kuna pinag-agawanin gatahati wede laksyon iyan pamano wede siya bangsa pinagmurkaan ng Allah subhanahu wa ta'ala tudyo kami sa muslimin riwayat Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala innakum satahrisuna 'ala al-imara wa satakunu da'watun yawm al-qiyamah rawahu Bukhari dalla inkaaniyan pa inyo dalla inkaaniyan magdero atau magbubuka atau kinarayaan ready atau kinasera ready ibang nabrahin niya dinabaya ang magkakaban niya ako na pula niya siya magpahaya ang magtumpukan niya ako na pula pagkiray si King na nagkagawan niya na pula magnagan ng eleksyon na sabi niya na magderohan niya ng magpugan ng makapasan na pula na magkakahati wede ino resulta yung pagtawad sa iyong kiyama susul haji pa ini gak tahati wede kung dinaing magagpoy si Allah ini mag-anang-anang magnakulain ngunit pagiging resulta na yan pagtawad sa iyong kiyama susul haji si Sabri hadis أنا أدعك الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا إن قد
iman nun. Gak ini yang rapat ni magtakot. Kaya niya pagkanak. Dan buat sahabat. Okay kung dinayin si Arama. Abu Dhar, sahabat masyhur. Kakilala. Wala bangsa muslimin. Ina sa mga samahin. Innaka da'ifun. In kawiyan pa inne. Gita kayo makagis. Mag-antang pagkala. Lama pa inne pag-iman nun. Maksudnya bulang tinggal pa inne sa pagkaji. Naway ang nainano siya mga isikitahin magdehuluhan ng makasan na kuha. Bisan mo kanyan din na pangarap-narap na si paghukom. Gala pangarap-narap na si Quran. Gala pangarap-narap na si Hadis. Pagdi sa wapan tawa ni si Blackstone. Tawa timbak ni si pamorok bangsa. Yun ang bangsa pinatungkal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kinakayaan nila pagkatiyan din. Pagdi ang nagdadaran ni Nangli. Napaglasunod ka sa wala, dahil naging yan pa hindi, alam na kapag-iman nun, gapte pa rin niya, kasi nilang ang tampaka, wain na naanana, dahil naging na ang tampaka rin pa niya. Wain na kaya rin kiyara na sizin wala dama, pag-iwain, nabang sa intaan ng barangalayan, ay isang pang-pagkaawag sa iyo, kiyara, kahinaan, duksusun hadje, maksud din magsusuhati kayo, bahwa ikaw mandari na kuha, bahwa ikaw kapagandang barangala, bahwa rin mano sa ayos kita, antag-antag na ginawaran ko, kaya buhat kong naininin, kinasubang nito, kinamayaan nito, pagkakaininin, gatahat nyo nito, susun hadje, kahinsanaan, kahinaan, pagkawag sa iyo, kiyama, ay ilayaman at nagaha di hakina, buat malahirkan banyak kalapot ni asal ini pagkalaian maksudnya ia adi tahu hukum tahu ilmu tahu sisa Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak ada lebih bukan bisa melihat orang-orang memperikau lain bisa memperikau kebenaran manusia lalu dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa anta alladhi alaihi fiha dokene tahunay ni kunoy ay patut sulit kunoy ni dialim hinukum ni ini. Ngayon siya patut pang nakulain. Naway ang kasumbulan sa niyaan. Na iserong di opo kung tinayin mo si Arama. Bang taranggalong ng iyan, bang paatag si Kao. Naranig yung mga kuwerwe pa inon. Taluwati ko, pamonok ni Mesiye bangsa pinagmurkaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dia bisa dihadis ada ilmu Allah Ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qur'an thalatha wa ahadun fil jannah wa ithnan fil nar fa amma alladhi fil jannah farajul arafa al-haqqa faqala bihi wa rajul arafa al-haqqa wa farajul arafa al-haqqa faqala bihi wa rajul arafa في الحكم فهو في النار ورجل قال للناس على جهل فهو في النار رواه ابن نبي محمد صلى الله عليه وسلم أبان بين الرسول والحكم نيا بين مقبولكم أبدا بين إن الرجل بين أتستل كراسي تلو بين الحكم أبدا بين dan wajib ini dia dari surga makasih surga urus dunia makasih kuasa pamanung deh ulit pagantang perkalain si dalam ini yang bertamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tahu makasih surgain siapa yang jahit karena yang jannah yang makasih surgain yang ngamukum katauhan ima benari urus hinukum dua ini duk asal iin maksudnya gaya magkampir gak sinaya men ang managdabakin magkamanagdabakin ga sumakawa ang gaya yung malaki pangangkunin inang kulai ang obong na imo si Ama
iyan mo pinaasok ko Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu. Ikaduwe, iyan na katauhan mo yan, atawakan niya rin ako ba? Kinatauhan niya kasadang ngayon, umos dinamit pawin ni. Bang pamanakan niya magpuserin, buha sa biro kawawain, pinakaaging pamanakan niya. Tugya sa pawin ni, pamanakan niya, dinamit pawin ni, iyan pawin ni, kakanangin. Na inlalain atawakan in nabrain pinaasik ni Allah subhanahu wa ta'ala dari nafkah. Wa anun qala linnasi ala jahlin tariqun nar. Bukya isang nakuha mahukum si kawannya. Maksudnya niya kawan na si tarkalain. Bukya paupa atahan kecil malaku si barangnya tanya sila ako mahukum ng mga pangalan Nawang kanyaan ng mga kahukum ay mga sila sa bendaran ini pinaasik narka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nailat kami in mag-antan pagkalain atau akan magkakurain kunit pa rin kung tinay magkakto si Allah. Bagay tawag barang ang sabi niya esep tabiray so ang bak pinagagagapan na kaputin esep ay bukol kung tinay si Allah. Tawa panggiyo atau kata tindak panggiyo ang banyang pamono yang Mesir bangsa kufar tidak murkaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatakan mo ang pagbayad spider letter I ignorant. Naon sa iniyan ignorant iniyan sa inyo pamanin pinahit ka ng Mesir bangsa kufar in Iskulan. Ini sampai iluman programa sekolah yang pinahitkan sampai pinahnya oleh dari madarisin si sekolah. Madaris iyan pangkayaman mo sponsor na iyan ang banduro. Supaya pa ini mabukas ng bangsa muslimin. Mabuk pa ini si kahalante. Ngadyan pa ini yan ilo dunya. Maksudnya yung pag-iskol pinahadya supaya sapain na ignorante si Quran, supaya sapain na ignorante si bisara kaptanan panghuting Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ganya pangarap-marap si Arab Islam. Tineo, pilih hati anda lihat bangsa muslimin magjangan muslim tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa sanu patiha yang makawasa patiha. Bisa merambayangi irapatan wala sa usagay lalamahan ng bahayan bagay bisa makasa pahayatin bagay bisa makasa patuloy gay makasawag tanda ka ignorante pinahadya yung katawinan iskulin ang katawinan yun Islam ininin buhinan dupakuntungan nun bangkil taawak mo rin tujuhara Allah subhanahu wa ta'ala na ignorante ni kayo dahil niya kawalang mo ignorante ka ang upama, ignorante ini yang bang si bahasa yakan, gay tao, gani ang pangalan mo. Dumay isa pa ina sa dinigyo tao si Kemon sumatawa, bang pagbisa na alaman, iyan pa ina ilmo, sinigo sa yung skulan, sinigo sa pinagadian. Pero gani makagani alaman yung bento-bentono, gani ka makalunang ina-ina ng eksperimento, bang iwakas iskulan mo, bang buat tahu-tahuan pun. Lalu, sini asal sekolah naik, bagi bulan kemudian membuat pengalaman musimanian, lalu upamanya udah lima motor, bangkit kita uang motor, bogel mau mabruk siapa uang motor, natal itu tak aman aja kiro. Nasa iyan upamanya, ilan mau kita ini, hati-hati gay kita ini, iluruan chance menghati. Yang Quran luk hadis oleh siya bangsa pinagmurkaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bansa ng pakupo si ginawaran kubukkaan subay anibante subay pangulote manuntut ilmuin teggiinunin mo pumuntungantin bagi titawag mo at tujuhadal Allah subhanahu wa ta'ala. Ikapir, letter I, letter B, pagkipanda ko kupin. Mula ka sinalas sa ibalik pinatama, pagkikit mo anak dahili.
membuat kesaktian amban pamono terjadi bangsa muslimin. Maksud kita sini bahwa ini Allah bisa muslimin ngaku sumalawa pa inni urugante pa inni partala urugante pa inni partala atau pa inni ini makaat na kali supaya ini makaat na kali na makanya yang selanggar sara tujuh Allah subhanahu wa ta'ala muadamu dinaminan anda wa'dikin anda kila tahunan wa'di atinin pamigisan may araw Islam wa'ni ipang kiwag inumat iyan lalu iyan ang bandrag makaala akal Muslim bisa iyan ang pamono sa bangsa muslimin para ayaw ingkaptaran panutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam si ingin panutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam man syariba al-khamra fi dunya thumma lam yatub minha harramana fil akhirah sini-sini yang minuman makalamuri di tabulak dunia panutin Muhammad sallallahu alaihi wasallam Omas pa ini gaya pa ini magtawat mati yan ang mga pagtawat so katandang na yan nang narang Allah subhanahu wa ta'ala inuman matalamuhin sa pag-aawit sa ilaw kaya maksud din gaya na tinahinom niya lagi inuman lagi makaramo pamata wa Allah subhanahu wa ta'ala siniaa numot tudyo iya tinduro ni si labian pagbukin Muhammad sallallahu alaihi wasallam khitabong min tasnim iyan tasabuk si suratul mutaffifin sumawa bisa niyan pa ini inuman makalamo makinit hak pesan manamalan ang inuman makalamo matuibuin si Sabi Haris tanong bisa dipamuda Muhammad sallallahu alaihi wasallam man syariba al-khamra lam tuqbal lahu salatan arba'ina sab'an fa in taba Allah alaihi fa in hada lam yaqbal Allah lahu salatan arba'ina sab'an ang demikian yan ang nabigkawan isang inin ang banne Panginoon alak yan inuman makalamo Pagkamunin Muhammad sallallahu alaihi wasallam sino ba yung makainom khamar inuman makalamo isyadun giinang kapi Allah subhanahu wa ta'ala sambahayanin gintinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala sambahayanin ang pagkukiliw pulak-pulak nyo nasamyaan dumay na iyan target ng pamulok tao sumarapa ay pagkatian mo dumay dakang ignorante si Arab Islamiyin dahil pagkatian mo ang damihan pamigisan ng Allah subhanahu wa ta'ala labayan isabihin may kanainaan yung sambahayan mo Allah subhanahu wa ta'ala naman niya tinayma sambahayan mo na sa Inglaterra kami ang marong sundulungin buong sambahayan iyan raso na ibada kok sinkemon hinang ibadat bang tinayma sambahayan mo tinayma ni kemon hinang marapin bang tinayma fasid kemon iyan hinang marapin ang bansa orang iyan subay elehno iyan pagka-muslim dapat dahil wala lepas ang bantao pagka-muslimun bigay pamaling islamin sa yaudul islam baliba dapat sa dalamang islamin pamaling iyan ay pinagpuranian sila sa kedua muslim sila sa pakitemo tanda ng ikaw muslim kaya ng katakinan muslim dokter ini tahu kalilikawan mo isa pa rin na mag-inuman makalawin ilahanap na pagluto Muhammad sallallahu alaihi wasallam gini magusal pa inuman na rin siya akan plaka sino ni ayan ini mag-inuman
na pamuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumain aja at di tinaimak sa maya at puwero hindi ay nakapagdati umoho at ang pagdati umeli na pinagmurtaan kayo bantahinan mo iniin. Niyamin siya magpain ang balita tayo po kainde ko makadali ko pa yung bisan pa ini beer, bisan pa ini red cross, bisan pa ini black label. Bangyo ko pa ini ano, bisan sa pa ini kinakain mo ito kasobraan. Nakakalo. Ito ay pa ini bangyo ko pa ini lang di mana. Pamangkin ko, Hanis siyang pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ahmad ibn Umar. Kalau Rasulullah alaihi wasallam, kullu muskirin khamar wa kullu khamrin haramun. Pain pangmuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimun pa ini mag-inuman makalamo. Kaya pa ini mag-inuman ng khamar, wa kullu khamrin haramun na initain ni kaya bisa pa ini inuman makalamo dan bisa berkeliling ini haram hasil dia makaligtas mit matakulit ng dinahi si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong letter E. Letter E in education, unit in ilmu. Sa inyo dalam tukmin yan education ini yang dinahi matakulit si Allah at ang bibinagsari explainan niya ignorantly. Sumabaya si Inen, pag-education mo si Mahasa Arab, yun pa yung ilmo. Narisan niya pag natin mo si Arab, betag pe tao po pa yun ang bahayan tinatauhan mo. Sumabaya, lalo pa matinong sine pa ini roh, tao pa ini sine ini begini. Sine ini bawa sikit sine politics tao pa na imlawas niyan kising-kising tumasok yung kapili. Pagkat kulang foundation mo, kulang pangmatino si Quran mo si hadis. Mula ko kamu hanggang sulit ang kapi na ilmutin supaya kita gaitaid do wala siya bangsa ilah na Allah subhanahu wa ta'ala. Last, hikta ba ni hadis menunjuk ilahi si penuntut mo ilmu is pagpahitkan knowledge day wala pay Abu Dhar, pay Rasulullah kasi Abu Dhar, ya Abu Dhar liantamu luwa فأي آية فتعلم آية خير لك من أن تصلي 100 ركعة فنسوا الله يذكر فإن أبو بكر ينتظر إلى فإن الذين فإن salong-salong ang malumano maksud فإن nuntut ilmu bus فإن panulingan mo makahati kayo at awakan maka-enter kayo pengajian ng taaya na dyan manilang Quran lay nalari pa ini hangganin aman ng mahayan kiriyatos sa taat sa mga sunat. Sinipakan ka Rasulullahin liantar ko mata'ala na barang minal ilmi khairun laka minang kusari na niatawakatin na inusapain ni sa minang sa bumingan kaya umaluma muhus makaadjik kaya wabab ang mag-ilmu ay kaya na kamarin bago salat o bago taharat ini nila ito penghentian mo nalali pa ini haba ambang ng bayan kailang rakaat aman sa babatiin asal sulitiin paikka ke ilmukin si Quran hadis tandaan pa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada talabul ilmi fadilatun ala kulli muslim inta inni menuntut ilmuin wajib setiap muslim setiap magjalan muslim itu Allah subhanahu wa ta'ala na tiap-tiap wajib sila hinang dan buah manusia. Ikalas
letter R amban kalimat spider pengurus ng bangsa muslimin. Rock and roll ini yang berkaitan dengan musik kalangan. Pagka kita amban ako nito atau akan sinisila ni kawanguhan sin kita inedok kawete pakale musik pakale kalangan kinalang ng Mesia Yahudi duk na Nasara amban pakale Quran amban pakale nasihat amban pakale pagpaisip setiap-tiap magyalah Muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buili yang bunyi pengampunan dan bantuan ta'aruf mulai tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amat selain sili anibante waranten pamane lai sikite bantek kana di sini man di sibonelik man organ umus botek para tuan man nasihat ingin nenek pausatin dulu saya sampai bangsa tahu sama lagi ini sama tahu masalah mari di sini organ boleh kasih katuan untuk mengorgan ini kalian mau mengorgan tapi kalian mengorgan gini pemarami kadaya astagfirullah gini pemarami semua yang atau sirende banggai tak tidak mengorgan yang berpelampu minggil ke supaya waktu tertulis staging nasabnya ilien atihan sebagai anak karena kanten lain yang ginawarante sini para kalangin bukan dunia banyak kalangan yang musik nih sebagai kalangan kata pantu yang sebenarnya banyak kalangan gania musik nih nah ini yang jinani yang berasa dengan gak usah dia bukan besar kemon yang ini ulama martain sehingga kalangan penyarangan dia banyak kalangan maka hasil pakalemu sebenarnya dengan musik nih Kalau sapi kalangan kayak makro aja, gaya ngapain haram, nggak sama ngapain jinari, nggak makro aja. Nah, sebagai itu kali ambanin supaya kita kalipate in Quranin atau akan in nasihatin atau akan in pamisirke tujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan saya bani in kalimat ispaiderin, oke hukum tunaiku. Siapa Allah? Nah ini yang berolo siapa? Setiap muslim Malaysia bangsa tidak taat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang kesulitan. Nah yang terjadi tapi begini tahu ini saya mengulang macam ini agar ini explain ko ketika sewaktu 1962 asal kami tinggal di bawah kalimat ini. Nah bangsa yang ini dapat aku bangsa ini adalah dari satu angka sepakayani ambil maafun diku dukanya lah pemahaman komentar amal ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menihadis mau ampun tujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala walillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah yang diulis maksudnya si pakaian mungkin na ko dari mampu kau apa keluar aku mana mikrofonin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.